राज्य कुलियरा बेह वजीर हसन लतीफ विक्ट्री के कोच अली सुजैन फाह कुरिहं विक्ट्री की राज्य के फुटबॉल आगे रस के पान एकमा देते रहेगा एवस शक्केंडे सुजैन बोडंगे वाह का फाह कुरिवस विक्ट्री एम वादवरी न्यूजीलैंड के मैनेजर हवाला दी अद मेरे मैच वीबी अद विक्ट्री नुकुंडेरुगा मैच के रेफरिंग टीम का मिहिमनी राज्य के में तजुर्बाकार रेफरिंग एलिट रेफरी अली सलीम मैच के रेफरी की एनगे हितरंगोतुगा मोहम्मद अनिल इब्राहिम तौफीक डोना आदि फोर्थ ऑफिसर गोतुगा जाफर रशीद मैच कमिश्नर की राज्य के में तजुर्बाकार मैच कमिश्नर अब्दुल हमीद अब्दुल गफूर अड्डो मेरे मैच विक्ट्री मिनुकुंडनी वीबिया रेकॉर्ड गायम नुदिन मट्टका एक मट्टका विक्ट्री नुकुंडेरुगा टीम के मादमी गोतुगा कैप्टन बेंडला हुन्नानी सोबा मोहम्मद मैच फशम कुरिंग दे कोचुंग सलाम कुरा मंजर तबेफुंड मिहाल तेफेनोडागनी वीबी के कोच चेन वनली वरंग ऑफिशियल को मिरे मिहिरी आम को सूट गा एन हुन्नतने नुफेन्नाने एन मैच मिरे सूट गा एन मिहिरी चैंपियन कोच वीम कोम्बे गोतेव्यस एने की मिरे शरफरी कवाने मिरे शरफरी कोच कवेगंदानी वीबी के कोच चेन वनली अनेकोल विक्ट्री कोच अली सुजैना वर गिन कंततक मि मैचुं हासिल करेंगे बन एकन सुजैन मैच कुरिंग දෙම්මේ කොටින් ඉන්ටර්වියු එක ෆාහ කොෆි කොම්මේ මෙචකම් මොළුවගෙන් බස් වර ගෙන කන්තත්තකෙන් හාසිල් කරවේ මිරේ වීබි බදි කරවේ ජියාම ඒ වික්ටරිය ලිබෙන වරබොඩු කාමියාබිය වරබොඩු ශරෆකම් ගස් වික්ටරිය ගබූල් කුරානේ වික්ටරිය සපෝට් රුම් මිරේ ෆුදේර ගෙන ආදතක දඬ බදේ තිබි මන්සර් අලුල් මෙන්න වෙෆෙනේ ආම්මකෝ ගදලු සහරායාවි සිඩිබරිය කි වික්ටරිය ක සිඩිබරි කම ක මෂූර ෆොන්නනි ඒ සිඩිබරිය එහෙම් බෙත්තක වර ගෙන ආදේක බයක මිරේ වදේ තිබි මන්සර් මිහාර තිබි ෆුනති ෆෙන වඩාගෙන ඕනි विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब वीबी मिरेग मैच का विवाद कुरायरुगा मिरेग मैच की दिरागु दिवेहली के अड्डी हतरवने मैच एम्मे फाहु मैच मिहातन वीबी वेस विक्ट्री वेस विहि मैच कोनिरुगा विक्ट्री 12 मैच मोळुवे वीबी 16 मैच मोळुवे फोनी वीबी हतर मैच एवर कुरिरुगा विक्ट्री फर्स्ट मैच एवर फोनी वीबी एबस मैच को बायन नुवे हने मैच विक्ट्री 3 मैच बदले फोनी मैच स्टार्ट कुरानी वीबी की टीम वीबी मैच स्टार्ट कुरमा मडुकल में कैप्टन मोहम्मद हुसैन अदी अबू डेस्मन मंसारी रेफरी सलीम के कशकन अड्डा की वीबी मैच स्टार्ट में कुरी दिरागु दिवेहली के एम में फाहु मैच पेशी वीबी चैंपियन वीबी स्पोर्ट्स क्लब अली उमर असद अली मेरे मेजुतरे में कोनी एना तो मिफार बोल बेरफ मती मेरे मैच वीबी नुकमा फारगा वीबी के बारा मुहिम बाइक कुलुंतरिन तिबी बेंचो कम फाह कोलन जे एगतरे एम हास कुलुंतरे को फाह कोलन जे नी टीम के दायमी कैप्टन अली अशफाक इफार इब्राहिम फजील बोले आके कोरिया दांग रूम तरेगा वीबी के देख कुलुंतरिन वेगे एने फाउल करे मी लीगुगा मी दे टीम मी हिसाब दतर कोरियरुगा इत्तिफाकन एबवे ए देफहारे गमतिंग मेजर टीम बदल करे तो बेस्ट टीम मोळो फेने फरतापुर का बदल कर में सुमसुम को एवरवी आदि देवानपुर का बदल कर में एक एक को एवरवी एहमे मी तिम्मन फार मोळक कुळे मैच ते टीम बस विक्ट्री के जो मुख्तार नसीर कोरिया फोन आनी मुख्तार तंको तेरे तेरे कोरिया फोन आली बोला बीबी कोलंते दिफा करी मोहम्मद शिफान कुडटे ओहेड जहाँ गोदा फोनवाल ने मैच गोदा आमाज ने में दिए विक्ट्री के मसक्कत होरसलंग वीबी के गोलगा मेरे मेहर का तरवनी विक्ट्री दूंगा मैं कामयाब गोलकीपर इमरान मोहम्मद राज्य के कौमी कीपर मोहम्मद रशीद कोरिया फोनवाल गोल सेमीउल दिबे तो मसे करनी मित्रें आरिफ फजील बरकुरिम फार शोएब बोल बेर कोल्ली बीबी एबस आदि विक्ट्री एबस मिड टीम के पोजीशन पॉइंट टेबल का हमजे निम्फई नमस मिरे मैच की प्रेशर मैच मिरे मैच प्रेशर मैच का मिवनी मैच के कोरिंग मिड टीम दक्काफा वाहकत का बदायरुगा एब्बे एक बडु कामयाबी का दायरुगा अने पे एक कामयाबी कुरसलंग नुकुन्ना दीवे शिफान अरिमति मुख्तार देंबे मसे कर बोल बेर मिदिए
මෙදිය දෙතින් මිනිට බදායරුග වර ගිනවගොතු වර ගින පහර බෝල කුළුම බේරෙෆ් මෝනි ඒ කුළුන්තරින් එංගේ මූනුමතිග නොද ප්‍රෙෂර් හොරි මෙම්බර් කොමසර්ක දක්වා දෙකමේ මොහමද් ಹುಸೇನ್ ಅಬು ಡಸ್ಮನ್ ಮನ್ಸಾರಿಯ ಎನೆ ಬರಕರು ಮಿಫಾರ್ ಶಾಫಿ ಬೋಳ ಬೇರು ಕೊರವೆತೋ ಬೆಲಿ ಆದಮ್ ಫಜಿ ಎನೆ ಪುರಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಗ ಅಲಿ ಮರ್ ಏಕನಿ ಏರಿಯಾ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿರಿ ಅಲಿ ಮರ್ ಬೋಳ ಹಿಫೆಟ್ಟೆ ತಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಕುರನಿ ಸಂಗೀತ್ ಹುಸೇನ್ ನಿಫಾರು ಸಂಗಲ ಪುರಸ್ನಗ ಅನು ದೇಮದಿ ವಿಕ್ಟರಿಗೆ ಮೆತ್ತರೆಂ ಆರಿಫ್ ಮೆತ್ತರೆಗ ಮ್ಯಾಬದೇಕಿ ಆರಿಫ್ ಎನೆ ಕೊರಿಯ ದಾರಗ ವಿಕ್ಟರಿಗೆ ತಿಂಕುಳಂತರಿಂ ಕೊರಿಯ ಮಿಯರನಿ Arbatin Ibrahim Fazil Shoaib kan natta fa ena area teriya mewani ene bas Fazil ki huras e haranga novi Fatum captain Soba Arif ebar Arif kure dangulum terige ne vettuni Afif Vittuge kanat bekam kolni Shafi Muktara Amaset ga natta deveto me badani bitu timung afif huras koddim bola embe fatum akram saaf kolli jamil ene bombatin de bola abu dasman mansari hipan kuriya meduani ene me soba mehiri hurasale hisabuga ariya sabu bitu ga dekulun tarin soba warangu siyaru demme abu hiter wante BB ge kuluntere maabada fahatu ga tibi far mukhtar atum bola BRF meti संगीत हुसैन en mase kori adab fazih demwegen shafi vitri kuluntere bas fahatu ga bola baba ka ben menwe viha sawaha kuriya bola fonwa datam fenige midani goalkeeper Imran Muhammad Patun Soba Korea phone ajar ga victory kuluntaring offside Afi offside position ga hurefa kulumaga tereyangai BB benamba record emi hunna libene match ever ko games NMS victory mire benambani mole Asad Ali Abu Muhammad Hussein ini lah control nukurawni Fatun Jamil victory ke Fahata Badar ke victory ke me central the defender ong gotuke me koni raje Gaumi team ke defender ong Sobah Muhammad Jamil Ali Umar Karim Fazil me far bola dibagati Shoaib Sangeet Hussain Sangeet da bola debunir ga BB ga tin kuluntaring area tere banna tayyara tibi Abu ke waran nurakka tere kuluntere ga ban ene speed rangal kuluntaring adi wara rangal bola ga jaha kulunteriye powerful shot naga kulunteriye victory goal in badhatani rajya ga Zuwang Gaumi team ge goalkeeper Muhammad Faisal Samuel Kuriya dangulum uterega category ibbe foul kori ibbe demme bolun jehi bola me farto machan eri ega phone Samuel le bola libeganna golum uterega ibbe foul kori Asad Ali Ahmad Saeed Muhammad Hussein Abu Dasman Mansariya ini adalah control nukurawni demme Jamil Patun goalkeeper Faisal Victory Mukhtar Nasir BB ga tin kuluntaring bitu ko fayna Korea dangum terega Mukhtar wattali BB kuluntaring akura mene tekul kuri
ಸೇವರ ಕುರಿಂಗ್ ಕುಳುಂತರಿಂಗ್ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಗತಿ ಬಿಕಮ್ ಗ ಲೈನ್ಸ್ ಪನ್ ದಿದನಂಗ ವಾಂಗ್ ಹುರಿ ವಿಬಿಗೆ ತಿಂಗ್ ಕುಳುಂತರಿಂಗ್ ಬೀಟು ಕಫ ಮುಕ್ತಾರ್ ದುವ್ವಾಗ್ ನೆರುಗ ಸೆಮಿউಲ್ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಗ ಹುರಿ अबू डस्मन मंसारी आदम फाजिक को की बीबी के अटैक तक वर मुहिम दौरे अदा करा कोलिन तरिए शाफे कॉर्नर का बेर में कोरिंग अरिमतिम बॉल बेर कोल्ली संगीत हुसैन एने एरिया तरिए वदवे गन्नुवी शाफे को सबु मोहम्मद शिफान बॉल होदी फोन संगीत हुसैन बैग दी बॉल बेरवी विक्ट्री टीम बजारगा विक्ट्री එමිහුන්න මෙයගොතු ෆොර්තම එගාරිය ನೆರವೆಂತಿබೆ ಹುರಿಹಾ ವರುಗದ ಕೊಳುಂತರಿಂ ෆොර්තම එගාර ಕೊಳುಂತರಿಂಗ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮನಾಗೆಂ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಕೊಫಂ ವಣಿ ಅನೆ ಕೊಳುಂ ಬಿಬಿಯ ಬದಾಯಗ ಬಿಬಿ ಮುಹಿಮ ಬೈ ಕೊಳುಂತರಿಂಗ ಬತಿಬಿ ಅನಿಯಾಗ ಸೌಬುಂ ಬೆಂಚುಗ ಬ್ಯಾತಿಬ್ಬಾಫ ಬಿಚುಯ ಕೋಚಕಿ ಆದಿ ಸುಜೇನ್ ಅಲಿ ಉಮರ್ अबू मोहम्मद हुसैन आफिफ समीउल्लाह एबरकोरी मिफारोस इब्बे बॉल बेर कोल्ली द टीप का डिफेंडर बस वरा तयारो मितिबेनी टीम फाजिल कोरी दांगुलंग उतरेगा शोएब फाउल कोरी बीबी का डेंजर जोन विक्ट्री दिबे देवन हिले हूं मिफार कोरी फनवाली मुख्तार नसीर मुख्तार फुदेर का मतिन लगा देनी बीबी कोलुन तेरे बोलो का जहीं फारी मतिन बॉल बेरवी इब्राहिम फजील शाफिउ एन औरस को दिन बोल सोबा जहे तो बेली अली उमर अबू डस्मन मंसारी ननका अली उमर असद अली संगीत हुसैन अहमद सईद बेतरिंग असद कारी मिफार इब्राहिम फजील ओप्पो बोल होदा शिफाना देनी एने में शिफाना रंगल बोल सप्ते कोनु दौन फजील बोल सप्ते को देनी आफी वो एनी बस एरिया तेरे बदवे को तनु बड़ा टफ मैच है फेनी के मिदनी अली उमर मोहम्मद हुसैन मित्र संगीत हुसैन आदम फजील संगीत हुसैन एन अली उमर मोहम्मद रशीद फातुम कीपर मिदनी एक तो कम बदायरोगा मेरे के मैच की मी राज्य का जुवांग गांव में टीम के बाय डिपार्टमेंट तक सीनियर गांव में टीम के डिपार्टमेंट तक वादर कम बस में विक्ट्री का फहता बदायरोगा सेंट्रल डिफेंडर उन की मी सीनियर गांव में टीम के सेंट्रल डिफेंडर बीबी का फहता बदायरोगा बीबी के सेंट्रल डिफेंडर उन की जूनियर गांव में टीम के सेंट्रल डिफेंडर बीबी के कीपर के सीनियर गांव में टीम के कीपर विक्ट्री कीपर की जूनियर गांव में टीम के कीपर मी कहाला वादवरी शौकवर कुरोनी कंतत के मेरे के मैचम फेनिंग बदे पातुन जमील मुख्तार फार बदन जहांगलो मुतरेगा हम सही दफा करे
संगीत हुसैन अहमद सईद इब्बे मोहम्मद हुसैन शोएब अबू डस्मन मंसारिया बीबीगा फॉरवर्ड लाइन हम एकगतක बस एमएस जागे बस नुदी विक्ट्री का डिफेंडर मिहातन कोलम मिदनी गोलकीपर इमरान कोरी अंगरी में फारो सेमूल ऑफसाइड सेमूल की न्यूरेजन स्पोर्ट्स क्लब निमिगंजे ट्रांसफर पीरियड गा विक्ट्री बदल वे कोलन तेरिए अकुरम संगीत हुसैन शोएब फजिल फेक जस्सा फेने बोल बेर कोल्ले मिमेचुके फरतम 15 मिनिट निमेदी एरुगा मोळुवाम बोड मसिके मिकुरनी विक्ट्री अरुण दन्नवा हिंगोती ए विक्ट्री कुलुंतरें फुदेर का बुरक मसिके मिकुर एनमेस बीबिया मेचु एवर कोग्गेन एमिहुं बेनुवा कंदतन हासिल करवेन होती एमिहुं तक्कोले हामजी हिलियाගෙන් कोळवेත बोड डिफेंडिंग गेम එක हरकतेरि वातन फनिगे मिदनी මෙතන ශිෆාන් इब्राहिम फजील आरिफ यानी सेमीउल्ला निफार ऑफसाइड एन्नु शोएब का नट्टा पेन एरिया तेरे बदे तो बदनी है ना मैं स्कोल अपन वाले देख कोला मिदिए मादरुम बेरा उरस को देंग उलेफा कुलुन तेरी ना ngolwada fa gole dihe to ene beli आफिव यानी बोदुन जसाज बोला अनिका स्कीपर इमरान मिलबुनी बीबी के फहतुं गोलकीपर इमरान तेमे कोरिया फोन आज बोले विक्ट्री कुलुन तेरने लिबुनी इमरान के सब वर नगर में फाउल आफिव मित्र शिफान लिबिन दिया बोल मोहम्मद हुसैन होदा संगीत हुसैन अली उमर अबू डस्मन मंसारी अनिका अली उमर अली पर होरस का दिन बोले मोहम्मद हुसैन कोरिया अंगरी आदम फजी मोहम्मद हुसैन अबू मेरी मुली हुस्को अबू कोरिया फोन आज बोले फार सोबा दिफा कोरी संगीत हुसैन जमील दिफा कोरी वरडंगलु दे बोला बीबीटी में हाथ फोन वाले पे दे बोला विक्ट्री के सेंट्रल दे डिफेंडर दिफा कोरी असद अली मेंतरे वरं हिपर कोफा बोले आकीगा फुदेर का कोरिया गोस्फा ने कोन तेरे का सप्ले को देते बेली इबे दो कल दिफा तो कीपर जमील बोलूं जहां गोलों उतरेगा मोहम्मद हुसैन फाउल करी जमील सोबा कोरी फोन आजा गोलों उतरेगा मोहम्मद हुसैन फाउल करी कमर्शियल का सोबा हानि कवे जेने फया तादो फिमवनी विक्ट्री कैप्टन सोबा की सोबा दे में बॉल कोरिया फोन वाला उतरेगा मोहम्मद हुसैन ने को फया टैकल करी जमील एरिया तेरे फोन आजा सैमुअल बोलूं जेने में टीम में कुलुन तरीका लिबिन मिदी एरिया के बेरू आफिव मुख्तार होरस का दिन बोल सेम्यूल एरिया तेरे कोरिया फोन आ देते बदी नमस गोलकीपर इमरान भारत तैयार होरी
इमरान की मिकाहद मैच तक नोता नतीजा नेरंजे हे मैच तक मोलकुले गोल कीपर अम्बकों एनगे मोलकम फेन्नानी मुहिम मैच तक विक्ट्री के असद अलिया माफ करा बीबी के असद अलिया विक्ट्री कैप्टन सोबाह मोहम्मद रेफे दे मुकम्मसर का बाह का कादवे सोबाया बीबी के बाइक कोलन तरिंगे तकल हार्ड टेकुलता कुरिमति वातीवे एकमा कम्मसर का सोबाह हिंगमनु जेफ में उन्ननी आफियो इन एरिया तेरे फोन आज बॉल स्वेप फाग जहीं फम किरिया फाजिला नुले बिदिए Ali Umar Ali Matin Abu Mifarwa Soba Fatun Jamila Medini Asad Ali Ali Umar Sengis Hussein BB team Asad Far Asad ball Hodi Fahum Samuel ini foul kuri असद अली की फाइट वेदी सीजन का दिए कुरी सीजन तक विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब फरन कोलन तरिए मिहारो ने बीबी बदलुई शिफान मुख्तार अरिमतिन फजील आदिश फजील डियरिया तेरे गोल शूट करो तो इन्हें बेदी है मैच महादुरम बेरे में दिए विक्ट्री टीम बाजार का विक्ट्री के एम में कुरिया में कोनी सेम्यूल है मैच सेम्यूल दा विक्ट्री के कुरिया कोले बाइक कोलन तेरे ना था कोले गुलुम कोटो को मिडे फेंडी के मेदनी फातुम कीपर इमरान कुरिया फोन वाले ने विक्ट्री कोच अली सुजैन की मिकाह मित्तो के तजरिबा वर बोडु गोल वर मोड़ कोच के दन्नो जेनी एने की फाइट दे सीजन का विक्ट्री देता सी हो दिन कोच बीपी बालिको फै देता सी हो दिन मोहम्मद रशीद अली मरकान वर मोड़ नट्टा फैन कोरिया दिए Soba Samuel Veteran Shifan Arif Jamil Korea फुनाज बोले Samuel Korea मेरी एन ऑफसाइड मेरे VB के डिफेंस लाइन के ऑफसाइड मालिन Samuel दा नेट के मोनी कमसर का एन फ्रस्ट्रेट वेजे कमा लाइंस माना वर बोड़ा अतुंग इशारा है को एन ऑफसाइड नुआ कम के बोना मिदनी वीबी के डिफेंस लाइन के ऑफसाइड मालिंग एने सलाम नुए के मोनी मिहातना टीम फहारो एने ऑफसाइड वेजे एम फहारो के एने ऑफसाइड मालिंग सलाम बेउनी इबे बतो वजे फाता दिए बोलया शोए बस मसे करे ने मस फजील में देबुनी विक्ट्री के देखोलन तने फुदेर का हुस्को में देबी फजील कुरस का दिन बोला इमरान दिफा का कॉर्नर का बेर कोल दी ये पर आवहा फजील दे बोला गोल कुरी मच्ची का तिब कोलन तने ना सप्लाई कुरी नमा ये पर नुरक्का भी है आलोने देने वेनी बेबी के कोच तुर्की के चेन वनली विक्ट्री कॉर्नर देर का मत में दिए अबू रेस्मन मंसारी अहमद सईद संगीत हुसैन
Mifaro Sengis Husseina Golia Kiga Kuria Devego no from the VBT Umihar Tajaro Madani Emihunge Etibar Ford Ali Asfag Kulanera Buddha Gabul Kurani VBG forward line and Kashakam Vara Nukuleveti and the Kuriga Ball and Huifete Emihum Badal Ganani Kamaga Emihum Badal Gananya Badal Kuranaka Emuda Bajani Muhammad Hussein Miharo team captain Misabum VB team Kulunterek Badlo Kurani Asfag Kulaminukurani Muhammad Hussein Gabadluga MFM VB Kulun Mechuga Sama Mi Badal Warang Avaha Gena Koratam 5 minute Terega Muhammad Hussein Febma Faga Captain Benda Asfa Kulanukuti Emechuga in a degol Kamia Koting Ambuka Mifakangas Badal Kuluntere Kotuka Kulanukuma Asfaki Gina goal take Jaha Kuluntere Kotuka Faha Kore for Kulunteri Soba Korea Funal Bole Samuel do for Koreangeri we big a defense then a mirror sweeper role Imran Varatangala Kulamangabade Ipe Sengis Hussein Adam Faziha Boleh mukurin Jamil bola dah Muhtara Muhtar Korea Funal bola Afiu do for Korea ngeri NMS Imran Tajara hori area ke berung ena bola beru kodli Mukhtar Nasir Shifan Amo said again Natta Hode to Mukhtar Masik Mukroni and again Natta Puras Nagan Doni corner ka ball berwi Mukhtar nagajin ball Shoaib Mifarus difaa kori Victory gina kulunterin de kulunterik fe wain huriha kulunterin de area terega tibi Adis Mukhtar marangala de mes kuras nagana doni Sengis Hussein Ashfaq Mehri Makuriga Ali Umar Adam Fazi kuras ko dim bola usko keeper है मिली बुनी मोहम्मद रशीद area tering Afif Ifar area tering Akram Afif foul kori penalty Akram hama gastu gena wattali Afif penalty area tering ball dibun dandi oluga ena mase kori area tering dribble kureveto Akram tackle ko fena wattali Victoria badaluma fawga Victoria kodawun emme muhim bukanta ke danna onjeni demme Afif koddeni enaka faratum BB warabada pressure daane mi penalty Victory kulun terin kamyab ko fikama bani viyamu mege natija ko tun komesaraga hinhamanu johuntake mihar BB ga bike kulun terin ge bohori hembe bike kulun terin referee awahaka dakka manzar fenige medani ega terega demme foul kori akuramas faha kollanje Victory का penalty जहानी इब्राहिम फजील ओप्पो इमरान की penalty माताकुरा गोल कीपर है अने कोलम फजील की वरंग इतबार है कि penalty जहां कोलम तरिए फजील गोल करे पुन वाला है Victory ये में होंगे फरतम गोल में कामयाब करी स्पॉट माथिंग में आर नतीजा है कि Victory एक बीबी सुमे इब्राहिम फजील ओप्पो का मी गोल आए कीगा Victory बराबर हिंगा में जो हमें दिबेगन दान आने कोलम बीबी कुरिया पर बड़ा हिपर कुरंगे बजे मिहातना मी मैचुगा
27 minute kulun nimidieruga victory bes adi BBMS wani fudera karangala kolefa di BB waradangalu de bole gola de mai fonwadi NMS victory ge keeper hamayange bole de me kurin defender on e de bole salame kuri Ibrahim Fazil ki me season ge devaniya emme gina goal je hadin kulun teriya emme kuri gawani BB ge captain Ali Ashfaq Sangit Hussain Asad Ali Ashfaqa Fatu Gamhiri Jamil ka natta war reachang ene demi ganne to beli henne mes victory ga defender nge adadu guna ka fununi Adam Fazil koriya funu aj goal Mahamat Imidi demi victory ga defender na bas eha bada samal noviti vidandi walega pata bar bodu ge midi mi mesuge koriyan e bag victory lead ga kuleka bani vijama BB ga faratun fennana manzar takama boda gabul korwe ka manzare Ashfa koriga horejiyam ei BB dibeni emme bodo in hinham jehma bane mikahade me chega hasako natija ne renje me chega Asad Ali Afif BB ya victory ki war waade ver de team e danno jeni esoba ki meharuga season ga BB gadakuriruga victory emme gena kulun terin gengos foni egaterega muhim kulun terin gotuga faha kodan je fahata kule ibbe meduterin Asad Ali Ahmad Said Ammati adi benchuge Muhammad Umair goalkeeper Imran Muhammad mi hatta victory gendiya kulun terin hembe me de club ge waade verikan war bode danno jeni Shoaib Abu Ali Umar kana fara tarimatin ene kolo medani Sangit Hussain Mikti Mung Arif Mukhtar Shifan Afif Nifaros Afif ge fahatu garfa ibbe foul kuri victory kolun terin ge terin BB kolun terin ge foul tan emme koda mihara amaso munda kolun tereke Afif kamagami wani Samuel ge fahatun ene kolo medani mire Arif Fazil kurasko din bole Samuel do fakuri ngari ene mes akuram barata jaro hori par adi mara foul kuri Ibrahim Fazil oppo Shifan Muhammad Rashid ene Korea fono aj bola Arif libigati ene mes fahatum webe kolon tene ngene ga ifete far Abu foul kuri komesar ka match uno monge bade hasako kolon terin koramunda tekol taka bala aruga kolon terin na bas mihar match uno am midani benchu gati official nge bohuno we support runga adu madumodon gadaw midani bikah match ge horiha kan take penuma ki ei ama muhimmu kamake danno jeni Shafiq fuder ka huskon area tere bade to beli neme sene uraskotin bola goalkeeper Imran libigati Nifaru Ashfaq bol hodan rum terega soba vettuni Mukhtar Nasir fata faban defense kori Ashfaq foul kori kam referee ni mevi waraggang ekuarin take kom gote biasmi adi faule koron kam goyene me sama kolon teren salang galang kodda manzar dandumati ngeba fene hembe ei hama plus point ke danno jeni kolon teren ga faratum fenna BB ge jahun Korea fono ajarga Adam Fazil mehre goal rongumatiga victory khatar kolun teri meti fare ngaturigen
संगीत हुसैन एने गोल पुनाद बोल गोल करे बदगे बीबी एबर में कोई संगीत हुसैन के वर रीति गोल एने की इले जौन तक वर कुरी हम बोल मोड़ कुल तरीके दन्नो जेनी मिसिदम के कुरी कोलगा एने के मोड़ इले जौन तक फेनी के दिया मिजे तेरे नुफेनी हुरमा फोगा मिरे वर मुहिम गोल एने फरात फेनी के मिदिए वर रीच बदादा गोल तेरे पुनाद मेरा नतीजा है कि बीबी एके विक्ट्री एके ब्रेक मैच में टीम सेट पीस तक बर रंगला तजारा फुआ कं एबेंगे में टीम जहां फुआ गोल तक बाजार का विक्ट्री स्पॉट मत स्कोर करेगा फ्री किक का बीबी स्कोर ऑफ मनी एम पे मैच के कुरिंग सेट पीस तक बर रंगला प्रैक्टिस को फुआ कं एबे यागिंग करेवे अली उमर एने कार्य फजील बोल दिवे तो बेली अबू बात मोहम्मद सईद अबू डस्मन मंसारी तमिल का नट्टा फेन एरिया तेरे वदे तो बजे में स्टीफान को सब नुवा देवनी आद फजील इफार अली उमर बोल होदंगोनी ऑफसाइड पोजीशन के होरे फैसल कोरिया फोन आदे सोबा बदन जहां गोलम तेरे अशफा का फाउल करी बीबी का फातुंग इब्बे आइडिया टेलीफोन वाले जही बोले शिफान दिफा करी मुख्तार नसीर सेमुल्ला बोल देपुनी रगा आफिवा फजीला देखुन तेरिंग एरिया तेरे में वन्ननी एन क्रॉस का दिन बोल शोएब दिफा करी विक्ट्री कुलुन तेरिंग कुरियंग आरारगा विक्ट्री के मेदु तेरे कुलुन तेरिंग के बैर वन तंकोले कुडा को फेनिगेंदानी अशफाक लीमर देवे तो बेली इट्टो टीम फजील मेदु तेरे फैबैग फजील बोल हिफागिन कुरी के तिबे कुलुन तेरिन्ना बोल सप्ले को दे कुलुन तेरे को तिने फेननी इट्टो टीम फजील अशफाक करे दांगलों तेरे का आरिफ फाउल करे आरिफ अलिंदो कार्ड रेफरी में दक्कनी मिद टीम की मी हारो के प्रेसिडेंट्स कप फुटबॉल मुबारक के प्रथम सेमीफाइनल का बदल कोरंजे है टीम लीग के एपना टीम देवाना टीम बदल कोरंजे ने फहारे के मैच का मत कोरियन होरी मैच तक का मैच न थे कोरियन हो विक्ट्री देंगे में वहां कोरंजे है मैच का मैच pakai nukulo me kek sing ba kami अशफाक अनिया के होरे कोले बम्बे दनी वेस एने बेंचन स्टार्ट करन जहोनी अनिया फवाती अली उमर असद पिक्चर टीम मुख्तार तीन कुलंते ने बेटू का फदान गलम तेरे का अबो फाउल कोरी पिक्चर टीम का फाहतुम कोरिया फोनो आदानी मोहम्मद जमील मोहम्मद रशीद
එම්ම කොරින් ෆසීලා Fazil area teren Shifana ade Stefan mefar area teren Shifana foul kuri penalty yang anekas victory ya devana penalty me debuni mefar area teren BB kolon teren Stefan wattali penalty area teren Stefan wattali ei penalty ye Stefan meti vettifa ene farwaden metaka victory ge hitering mehal dandan ara me uleni BB mere kormeti wani penalty disaster eke dennama ki ei oha kannuwane miharuwama gamus media 30 ammenata badaraga prathama half ga de penalty victory me libuni Stefan ki hisaba mararangala goal bas jaha kolunteriyen ene beli shoot kurweto kurimeti gar kolunteriya beat koffa shoot kurangolu mugaterega ene foul kuri victory ga penalty mi faros dahani Fazil victory penalty Fazil fono ali bola dandi ga jehi pani faaro kolu muga tere mi ai Fazil fono ali bola dandi ga jehuni emme chegga barai gaagga tuga ek kolun teriye penalty jahan jewma ki ha fase hekam kanwane Imran ki us barat tajriba kar goalkeeper anek kolon Fazil de mase kori ena hama kuri faaro jehi position jahan wegen victory lebun hama ranu ga fursate bekar wegen me diyai Fazil Sangitu sen gan natta hodangolu mutere corner ka ball berevi mirege match ge devana half me the team nukunera khasaka VB nukunera VB ge coach kulun terinna emme bodan irshad den ekkama ka bana mihar emi hunga danger zone me kora foul ta madukurun hasaka penalty area teren mige kurin VB mi league ga kulfa me ittaka badar ge mihunna ki emi hunga danger zone hasaka penalty area teren foul ta kura team en nun emi hun kola penalty lifoni wara madu faharigga Fazil fuder ka matin nagadini victory team Arif Mukhtar Nasir area ten Jamil deveto beli Semul Fazil muli husko merienne me sene gastu kori kottafa area tere wadeveto badan pahun shoot kori deme Fazil dinna mevara marangalan e bola beenun kurevene Afif Afakarin Ali Umar bol libegati Shoaib Anika Sali Umar mifar Arif bol hoda Muhammad Rashid Samuel mati fuder ka husko Adis Muhammad Rashid Samuel Fazil Adis Fazil ene support dene kolun terek me hodeni takole Laskofa Muhammad Rashid pass korawuni BB team Ashfaq Adam Faziha Anika Ashfaq kar Jamil ga natta fe area tere mboni puras ko din bola soba pega jehi fa pahata die NMS keeper adimala dim sabam Faisal ball negi Ippe
je bola Asad Ali libigati Asad atum far bola beru inames Fazil foul ko fam bani Ashfaq fahtu ka demme Jamil vidda fori Ashfaq mi hisabun duam fursat defikama bane viya mene ki waranu rakka kulun tere ka bane enemes Ashfaq bola libe bagutuka ene wara rangala farad lagen defender kurejja mene undagu wane Ali Umar Asad Ali Ahmad Saeed Adam Fazi Abu Desmond Mansari ene foul kori far victory kolunterin rege me fahata kolamunganna kolunteriya Jamil image ga suspension ka foga Jamil image ga kulen nok mehre fresh kolunteriya gotuga Sengit Hussein en area telefona Asad Ali kuriya fonwali demme goalkeeper wes oti enage position katafa gola amazo inama demme waranu rakkateri bole ekavvis Asad Ali ki heading wara rangal kolun teriye asuko matin kuras kodde bola tagwa kuriyan ara sko kura kolun teriye Afi fahta damaj bola Fazil libe to beli ibaga nattafa Fazil kuriya midani Adis Fazil en kuras kodde mega masay kal beera midiyai प्रथम हाफन 40 मिनट हमें इतर वक्त के 2 मिनट को मिहार कोरिया मिदानी पिक्चर गल्ले मोहम्मद रशीद एरिया तरेंग आफिव एना कोरिया जसाले सेम्यूल एतनो को हुन्ना ने कम ने सेम्यूल लेरो एरिया तेरिया वादे फोनी Afio ki New team fa kron kolun teri Arif Picho team Fazil anika Safio Afio cross ko dim ball ibbe libgati area tere Ali Umar Sengit Hussein Asad Ali Adam Fazi Metereng Asad Ali Ali Umar anyways ma mati medi Ali Umar libe era kore Victory Captain Soba Korea fono आज बोल बीबी कोलुन तेरे मिली बेगती Sengit Hussein ene vettoni Arif ke foul lakum Abu Sengit Hussein Ali Umar fuder ka husko mihiri area tere बीबी ka 3 कोलुन तेरे मिवानी Ashfaq Korea fono आज बोल गोल तेरे बदी बीबी में होंगे देवना गोल में कामयाब करी Ashfaq duam fursat difiya mene ki waran nurakka kolun teriye demme victory ga defender un ena handan nattala tibbi kahal gotaka tibi Ashfaq mulin duukollage me tibi Ali Umar wara balala fnaga dini e Ashfaq mulin free kon ena kuriyan gari shafio ga fahatun me effarun gol telefono ada BB me hunge lead minegi ituru gotaka terega me ar natija ki BB de victory eke Ali Umar Ashfaq ge combination ki mi Dhivehi supporter unnan आ वाह के नूं एमी हम क्लब वैलेंसिया एक कुल जमानम फशिकिंग न्यूरेंट कुल दोस्तरम फशिकिंग मियदा हम यंगारगस मी देखुलन तरिन कोरिया के तिबे जियाम ए बोडो बिरे
ngane kas kolum feshi den ke leader ke mehar BB mewti misawum match ke fortam half nimige mediye den ekakun BB kuri go again NMS landu jahan victory angame fortam ranu ke fursat libigen diye victory debunu de penalty ke tereng e penalty Ibrahim Fazil loppe score karawni ane penalty dandi ke jefa kolum ke tereng ai BB debuni goal jahan langal hatar fursat ek tereng de fursat emihun kamyab kuri emme fortam goal jahadini Sanket Hussein ei hile jahmukun ega phone emme fahuwa ko asfa ge mihun lead hoyo dini fortam half ki bara badahiba bara riti mulu football ek kulnu fortam half fortam half nimediye den ekakun BB kuri go again victory at the penalty libi ega tereng e penalty kamyab wi BB team score ko foni emhun debuni hile jahma ke me fortam Sanket Hussein ega phon Ali Ashfaq fortam half ke emme fahu sekundu kolu ke terega e par ko di foni mirega match belumataka wala gina ade ke bayak danda bade batibe me half start me kulani victory team mirega match ke mi Dhiraagu Dhivehi league football umbarat ge miya haruge emme faho match champion unaki VB Sports Club media haruge champion emme unnaki 52 point ki gemi hon champion kan hoda moni mireg match ngami homol wejji am 50 first point hamwane victory moti table ge devanaga 40 point ki match ge referee ki FIFA ge elite referee Ali Salim me half am the teamers nukuma fmoni fortam half gas tibi kulunteri na kiga the team kula team ga badalenne picture team Fazil Arif Muhammad Rashid ke amuka victory ge kana fara tarimatin kulumunga kulunteri Arif Samuel Dembele Korea fonwade ene Samuel nuli husko bola bere mediye mirege mecha fahoga champion VB Sports Club league ge addaneya champion medal tinun onnane NMS addana hodan nota medal karuga aluwan VB fonwan beenwan nota VB daanjeheni uturu munakaya kiga kamuga victory coach Ali Suzain Bonefoe mimechung victory moluwan nota victory moluwan kamuge isharate Suzain kori mechafoge mechu koringe press conference ga Suzain ekam faha ka foair ga VB Bonefoni emihun ga mazaki bali nuwa season nimmalun kamuga mihatana season ga bali nuwa hamai ken team ki VB Sports Club emihun vihi match kulafa 16 match molwe 4 match evver foni victory team Mukhtar Samuel anikas Mukhtar ifar bola bere fon ene Korea fono adoni mi hafuga victory kulawum dani e badala ekiga second striker gotuga kulamun dani Ibrahim Fazil oppo Ahmad Said Shifan vettuni demme Abu Ashfaga de to beli VB
coach Turkey ge chain only enege coach kam gadashuga BB badefoni meharuge AFC Cup football mubaratuge deme chegga soba Muhammad Rashid clear kori bola emme koren Samuel libeto beli Sengiz Hussein Adam Fazi barang hamba jehilagen war confidence aki mihar BB kulun terin kolo medeni Ali Umar goalkeeper mihri kori Ali Umar jassadi bola Muhammad Rashid dokalli gola amaz no mag sobun war rangal fursate BB libike medie score koran Ali Umar Muhammad Rashid ga natta fa deveto ene beli Shoaib horas ko dim bola victory keeper Faisal le medipuni victory team Samuel Mukhtar ayni ade konu tena demes ettane gati beuni Mukhtar warang huskom kuriya meri goalkeeper Imran Humberi kuriga inna mes Mukhtar konwali bola Imrana dimada diyai Mukhtar demme kuriyan ere dendewolga anuna danangannani miga dehare kurin ene Imran ama egoluga hutta jehi gole Imran egoluga hutta dehas abwana haruge gawmi football mbaratuge final ga Valencia fortama goal jehi Mukhtar Nasir ama egota kuriyan ara warang itubara kiga tiritirin kuriya fonwali bolenge faru goal terewani Fazil Afiwa deveto beli nemes Afiwa control nokorege mi faros bola bere di victory team mihaf ga badal teke gennane kama wara boda belebe hasako fa kollan je victory ga wafarat arimatin kole itibar kulunte ya Ismail Muhammad mire benchu ge ben nehbe mechu e kommes hisab kon isse fenuma ki hama ekashigam wa kame mihaf ga victory kolo medani kurin wafarat arimatin Fazil kolomundi nemes ena second striker kal lafa wafarat arimatin Afiwa wa kulwa kahal gotaka enemes Afiyoge badluga Ismail kole nerumaki hama warang ekashegen wa kama kawun dannawani Shoaib demes bola beruan do kolli Sengiz Hussein Ashfaq efar Asad Ali kore dangalum terega Shifan foul kore Shifana rindo card midekki victory ge the defensive midfielder na mimechuga rindo card midekki Muhammad Arif Baka de Shifana Bibiga jom mi farus kore fonwa ni Sengiz Hussein eneki Netherlands ke kulunteri Sengiz Hussein area telefona ba Jamil difa kore Arif demme fahatun Arif kotta mase kuri ene swarang itubara eke gena kotta fa kuri detan fenigende Afiu me faro Shoaib bola beru kolli Samuel Shifana muli musko Shifan kuriya meri Imran meri kuriga Shifan kuriya fonwali bola mi paharo oras dandimatin bere me diye bara rangal fursate victory ali bigenga diye goal jahan mulin musko Shifan kuriya ngeri eneki midfielder defensive midfielder engbe goal ajjomga ton filikan tankole kudai yaun dannawani ene masama faha kolla je eneki SAF championship football bharat ga dehas abwana haru emme fartama rajyage goal jahade kulunteriya Pakistan kola demme ena shoot kuri gola ena bola wadda lagen rajyage fartama goal kamyab koddeni Shifan ki wara madun score kora kulunteriye
NMS meduteren hama wara burako mase kora ha molu kulunteriya rajyege mige kudeer kole kurin referee fair play ruha hilaf kotaka muhatab kolum sabun vibege asad ali moni rindu kadu dakkafa vibete umhar shafas kole nukunnan tayyaro umbedani ashfaq sobaga natta feria tere bade feina huras ko deni NMS jamil me faros difaa kori asad ali umar बर कोरे गम फार मोहम्मद रशीद मेरी ali umar fahatum faul kori victory team me hisabun koluntere ek badlo korani victory kola mena konnani ismail muhammad fabani afif muhammad afif ke badlo ga ismail kola mena konnani ismail kola no kotma ke victory ga wafarato arimati korea bar bargo devgen danak ma gabul koreve VB team bas koluntere ek badlo korani VB fabani asad ali alota boda gabul korani ene edme rindu dekki rindu kaadu ga sabun ene badlo korani kama asad ali ki wara gine position taka kolave kolunteriye ene badlo kole men kunani shafaz Ali Ashfaq Abu wa mulin huskun Abu mihiri Abu kure funal bola dandiye ge jefa devana parang enega bomati mi Ashfaq adis Ashfaq kure funal bola mamati mi diye wara rangol deforsa anika SVBL libige mi diye goal jahan emme fartama Abu wal lebuni ena kore funal bola dandiye ge jefa devana para goal tere funal leotos beli Ashfaq lebun bola ena kanat fan kore funal amko baat fag insoim hunna kolun tedeng ashfaye ki Shafaz Shoaib metereng Abu Ahmad Said Adam Fazi Shafaz Abu kure funaj bal mi faras mama timmediye victory ge meduteriya kole kolunterna badayaruga Arif ade Shifan mi de kolunterinna ekasegen bawara nokulewegen uletan mihar komisaraka fene undaguwegen mi honna me oleni ega natija gotum VB ge korea kule kolunterin hasakon Abu wara huskon hure bolya ekiga ena korea datan fenige medani victory team Ismail Muhammad Shoaib ga natta fa korea medani far Ismail wattali VB kolunterin victory ge jehun korea fonwa ni Mukhtar victory ge jehun Mukhtar korea fonwa bol Shifan fa ga jehifa Samiullah Arif korea fonwa bol Imran difa kore BBT mong Abu tangkol bareng ene jasa dewoni Muhammad Rashid Fazilat den begen fonwa bola victory ge ebbas kolun tere kal debe rennowi fatu keeper Imran me lebuni mirege match VB Sports Club Bali nuwe nodiha minute foriham coffee yam
emihum pegendani club valencia e fahuga badi nuwe Dhiraagu Dhivehi league nota Dhivehi league hoda furatama team mihatana badi nuwe mi league hoda fo hama ekena team ki club valencia e record VBL lebuna nudinu mattaka victory mire masake me korani Fazil anikas Mukhtar horas ka dimbol Imran libigati furtam half avare tankole disorganized ko victory team me fennani far VB kolun terim bola ber kolli Shifan tanumati ga farwa inge detive victory ga Muhammad Shifan team ga vice captain eneki ena badan ashigandu meruwi Shifan ki baatol eda futta nisbe ba kolun teriye ena me furta faha korebe gandiye Newradian team media season ga ena victory e badluwi Shifana melibun aniya ekiga fenna manzartaka badarga bodan hiwani ena badal qurani hi mirege match belumattaka ehem mettaka pura gina daka danda mihum wade batibi mi mechun libe fasa mi de team sadiya qurani bilingeli kuda kudinge hiyaya ehem be charity mechegge kulawar komba sarka mi mechuka jehfi mani wadweri mechen names Jamil Arif ene karen Sengit Hussein bol hoda Fali Umar Ashfaq sobaga natta deveto ene masike me korani Ashfaq guras ko dim bol en far tankole keeper gata diye VB team Akram karen Samuel bol hode foul kaffa kamuga referee nimmevi ene warapota hingamunu jef munani kama prathama half ga sene VB ge offside malin salamen nuwegen referee warapota hingamunu jehum foul kori Ali Umar Adis Ali Umar Fatung Ashfaq Mihri Shafaz kori adani kami far Ismail Muhammad ene foul kori Mesabung victory koluntere badlu kori Ismail Muhammad referee rindu card me deke demme foul kuru magolige BB koluntere penalty area atare wannaniko Ismail Muhammad ene wattali enemes isse VB penalty area atare wannan de denderuga fahatun ene wattalima VB kolunterina kaadun deki kevvegan toy miharama upadesu wale victory team mihar koluntere ko badlu ko fem wani Muhammad Shifan kulatte badluga Ismail Isa Messi kolen nerefoni Bibi johon Sengit Hussein area tere huras ko dim bola victory koluntere difa kori Samuel ge aslu form ga ene nukulege mire meuleni Fazil offside mi half kami fenani tankole foul gene ko de team ge kolunteninga faratum bes Ali Umar kuriya dangol mutere gen far Muhammad Rashid foul kuri
BB ge jehome faros kore fonwalni Sengis Hussein فرتم هافا خلافا ميهافا مفنني ور تفات منظر كولون ترين فراتون بيبي دين ككون كوري غوتما كيغا එමිහුම් වර බොඩ වගුතු බේකාරු කල් දෙතෝ බදා එකම් වාණී හෙන් එමිහුම් බෙදනි රෙකෝඩ් එකා දිමාල එනමස් වික්ටරි මිෆෙන්නනි ෆරතම හාෆ වර ඩිස්օගනයිස් කොන් එම් එමිහුන රංගල කොම නුදෙක්කිගේ මෙවලනි එපාරවස් වික්ටරි කොන් තරේක බොදුග ජහිප කෝනර් එක බේර මිවි විබිගේ කෝනර් නගන් Sengis Hussein මඩබඩු හිඟාලා හමිදනි එන ආද ෆසීහ හොරස් කො දෙංගරක විබිගේ එවස් කොලුන් තරේ කනේ බෝල ලිබේ හිසාබුක එනවස් වික්ටරි කොලුන් තරේ මෙදෙමිනි යම සීදා අශ්වාග කොනවාලි බෝල වික්ටරි කීපර් ෆයිසල් ලිබගති ඉස්මාල් මොහම්මද් ෆසීලා Fazilane ka Ismail Mohammad ifar ibbe faga jehifa BB kolun terin ball libegati Shafaz Petri Faton captain Soba Jamil Petri gina kolun terin hama miharu mitibeni hama warabadan huttigen bola libunime kule kahalla gotaka gina kolun terin harakaten fennani Arif Ismail Muhammad den jehi bola maamati mediyei PBT mang Abu Ashfaga area tere mifar Abu Aldim korin Jamil bola difa kori Muhammad Rashid corner ka beru korin ene Arimatin bola beru kolli Ali Umar karing Arif bola dibagati victory ga defender midfielder ek gotuka mihar Arif ekane fennani ek badluga Ismail Isa Messi boda team ge forward line a godigen kule kulun tere gotuka metterega mihiri Petri fahaton korea fonwalani Soba Kolumuga terega ball onna ogutavara kolumum beeruga ball onna ogutu mihafuga madennun Shafaz beenun gotaka medu teren korea dam Petri kolun teren du kollan tibi Arif foul kuri enia mege korin dindu kaade dakka foni hembe kombasarka visnalu nangalu BB ge jehome faro captain Ali Ashfa korea fonwali Ashfa kiwes hile jehon takama paha kolle kolun teri Petri faton goalkeeper Faisal korea fonwali bola beera midiyei Fartam hafaki wara balahiba wara reet kulume me the team was kolun half enemies mi hafuga me fennani hama wara tafat kulume Ashfaq victory de koluteren beetu ka fadangolum terega Ashfaq foul kori Soba Shafiq clear kori bola Fazil
Abu Ali Umar Sanket Hussain Ashfaq Mehuswani Victory team Fazil Mukhtar the team kulunter invest we has our ball kuriya phone wala tan fetike midani pass kurung badluga ina ball take kuriya jahani ega natija e gotun evs team ka ma rangala midani woluga kulawego innoge midani Arif Muhammad Rashid Samuel Victory team Arif for the ball in forward Shafal Sifan kuriya deve to beli Samuel Messi edem emburuna nudem vegan Shafaz warangala mase kori Mukhtar Ahmad Seth ga natta ho kuriya deve to ene beli Dhiraagu Dhivehi League football mbarai mi hisaban ayaruga furatama boruga victory high match kulafa team match moluwe dem team match evvarwe match baliye foni VB furatama boruga first match moluwe emihun match kon badinwe de match kon draw e foni devana bora balayarga devana boruga victory first match moluwe match evvarwe match baliye foni VB Fortan Burgas Neron Natija, Devan Burgas Nerefo, Yama Fast Match Molo Fami on Demechakon Everwi, NMS Devan Burga, VB Jahafa, goal tag, other Maduka Fenoni, Fortan Burga, Babis goal, Jenga, Devan Burgamon, Satar goal, Jehi Abu Puraska Dimban for Shafi corner Kaber Kolli. BB kona naga me faro Sanket Hussain madmadu ham hingala hamidani emihun kori gotuma ekiga match ge advantage nege ta warabada masake be kore BB kulunteri Sanket Hussain ene horas katim bal far ippe koriya fonwali ene mes goal tere banum kore Mukhtar difa kori Samuel Fazil Samuel muli musko Samuel ball difmati emparo Shoaib ene wattali ei right card emme last man ge gotuko hore fa Shoaib ene wattali Shoaib right card mi dekki match ge baaki ba VB team furiyam kurun jehni ekkolun terek maduka mege kodere kol kurin ibbe kodiya fonal ball goal tere nwani Mukhtar Nasir bolun difa kurun sabum Victory jahom me far Korea fono al tajaro mitivi dekolun terin goalkeeper Imran warangala tajaro medani mi bolya Samuel laki mi hisabon goal jaha kolun tere ka bati Imran war farwa tere wane Vibiga first kolun tere goal korum tiga fare ngetorige mitivi Samuel ene Korea fono al Imran atuka jehipa goal tere bani ene ki hisabon goal jaha kolun teriye Samuel Korea fono al bol Imran atuka jehipa goal tere bani Nivrentang ena kolnir gas ene ki victory ko labbe sama e hisabun libe bolta hasako free kick ta war rangala score kora kolun teriye me natija ki victory de VB de victory embori game ko tere ngai alun danwani milanda ekiga match ga baki nawara minute be Samuel Smith Nivreden team victory ballu foga victory war gina de goal jaha de foi
Muhammad Rashid Mifaro Ibrahim Fazil oppo atun bola bere mediyai Arif Semiullah Mukhtar Nasir demme huswi arimatin Ismail Muhammad warang husko mihiri Shafaza rangala tackle nu korawuni Adis Ismail Shafaz ga natta fen area teriyam wani victory ga dekolun terin husko Fazil spot maten koriya pono haji bola Imran warang hushiyar atun jassa corner ka ber kolli demme fenigi ngadiye Ismail Muhammad ge class dan clahe alun dannawani anekolun Imran was war rangalu demme ena war fase kama ekige demme Fazil koriya pono haji bola atun jassa corner ka ber kolli Mirega mechaki mi bara tarihi mechaki alun dannawani miha gina dege mechtake kule mechtakum bali nuwe tibe ligu hodaka mige kuring kurimat lafa nuwe ehme vb bara tarihi mechemi anekol victory of tarihi mechakawani Ismail Muhammad me fonwa leto beli area tere mi faru Samuel foul kuri Dhiraagu Dhivehi league football mbarai mi hisaban ngairuga league hurihama game besmi woni kasho refano de taruti buefa evana team ki vb mire komme natija en nokki kam gavias devana team ki victory sports club timwana team ki mazia imon lefoni jumla 30 point ki ga newradenta table ge 4 wana lefoni club valencia ya first wana lefoni ai 32 point ki ga ai 30 point ki ga 17 point ki ga viensa yang havana adi toddo team 12 point ki ga haivana liberuga evayella ha point ki ga table ge avvana jaga milibeni PVT umisa bon kulun terek badlo kurani VB ngeme hunge fahu badal me gennani Ali Umar ge badluga Ahmad Firaz Musa malla kulem nerani forward ko unata koriya kule kulun terek belima fawga defender ak minerani miya ekega victory teamun gennani konkahay badaletto ei mimechuga mihar emme podan ufade sualaki deddek evvara fotama ekega victory forward ko nerumaki hame ekashe gamba kame VB teamun defender ak arwative VB के पोजीशन तक मिहार बदल तक एसएम वनी फिराजा अकुरमा देकुलुन तेरे मिहार फाहत कुलो मेदनी इब्बे कनाफरा तारिमति मिहार में कुलेनी VB एकुलुन तेरे को मादको कुलेन जहुमा सेकीगा मी बदल मी गेनै एमोना कोने लेफ्ट में संगे हुसैन कोना नगा मेदनी VB corner Samuel Ismail Lisa Messi Ismail Muhammad Firaz ekani fatu ka mihiri Firaz ga nattafa puras kodenu badlu gena Fazil muli musko Fazil kore punaj bol gol tere baname koring Adam Fazil difa kori ei alun dannawani hama match winnings difa ke demme Adam Fazil kori anikas Mukhtar kori fonwali Ismail Muhammad Imran warang hushiyar ene kori enko me ball libegati Imran ngania f bani ama tournament winning save ke dannawa jehni demme Adam Fazil goal ronkumatin difa kori ene ki victory ya korin kolnu kolun teriye ade newredent gas wara muhimmad oren ada kori mihar BBM korni dos kolako
ma bada fahaga nukura vihur kuluntere gotuga horefa me season ga anikkas adam fasih vidamum midani goalkeeper Imran Korea fonwali Samuel bibi ekoluntere ko maduko kule tive emenga pahata bar bodo medani Mukhtar Nasir Adis Mukhtar Messi Arif ene berakuring abu warat tajaro hori demme Ashfaq ekani bibi team kuriga mihiri Victor team Samuel Korea meduani Fazil mihiri area terega Samuel kuras ko demegen jei bola me paharo akora marimatin beer kolli Jamil Anika Ismail Muhammad area tere me wannani victory ga tinkulun tering area terega Samuel badun kuriya ponwadi bole maamatin me diyai BB ga defender on nang hama full ga miharu amadata koru metam midani asakon Ismail Muhammad kolen nukutuma kiga Ismail ge beenum victory kuram tashma kiga BB ga fahata warabada bar bodo midani goalkeeper Imran Farwa enge detiwe Anika kudako kulu marja sada ahmeti victory teo mesabon kuluntere badlo korani Mukhtar Nasir 2 kilo fema foga Azim Hussein ND kule menukoti ND kule nukutuma kiga BB ga defender on kuriya bar bada samaduwan jene eneki wara speed avas kulunteriye ND ke boda enege skill bar boda speed ga beenun kura kulunteriye BB goalkeeper Imran Muhammad mihar farwa de ummidani Imran ke राज्य के एवना गोलकीपर मिहातना राज्य नुदके फद गोलकीपर के अराउंड दंडवा हिंगोती Ashfaq Sengis Hussein Anika Ashfaga Jamila Sobaya dekolun terim fahatu ga mitibi Ashfaq wagut dubwale to badani match ever ko kem bes BB benum ba maksad mun hasil korwene far victory kolun terim foul mi kori Jamil ga natta fada angolum terega Jamil ko masar kahani ka fumani Sengis Hussein Vara reach horas ko deni en anika keeper midene Ismail Muhammad Shafaz bola beer kolli Shafaz ke scoring victory akonu kolunteriye miharu dandumati gamite kolunterina badayaruga mige koring vara victory wefatibi kolunterin ta vara gene dannon jeni VB ade kola kolin Azim Hussein Amased ga natta fen Samuel midini tenne ma bara Samuel jassa deuni
victory medutere badaraga victory medutere arif adi messi waranangala godigen kulenge baje me dekulun teringe combination tankole kudakop fenige medani Sangeet Hussein Abu Jasad bola Fatun Soba mi hodi Messi Ismail Muhammad Samuel Azim Hussein Adis Azim ena kuras ko dem bola Hamad Said gaya jehi fari metin berwi match nimem baki meti gag gandakan 5 minute megot kolga terega deti umbas tewaje hen natija nereng miharu deeg me natija ki vbn hama natija nerum pada kame victory coach Ali Suzain patung akuram Korea fonwali Muhammad Rashid Ibrahim Fazila ball demurga Ismail Muhammad area terega mehiri ibega natta fen area tere wannamun Samulla deveto beli Shafaz VBTO miharu meduterem wara muhimmu dore hasuka defender nas gudigen wara muhimmu dore Shafaz kola ngode ne far wette humeti Samuel mulin husko Samuel Korea meri ena Korea ponal bola Imran difaa kori mirek mechuka Imran wara dangal save take coffee referee kolon hotto alebe Shafaz farwa inge detive ene balang ashigandu meruwi victory ge bidese koluntariya Semiullah BB koluntarinna detre kommasarege hingamundu johontak ufatige meolani algonda kawas yagena non kantatta vi kine kame referee bes e manzar nofennative efaratu garimati kor linesman donaya me wahaka dakwa dawani koluntaring hamajehi gen tibma sade mishara me korevi Muhammad Rashid ene huras ko dem bola Imran atuko jehifa ehen koluntar na lebon names victory Ibrahim Fazil foul kori kamaga referee nimevi victory ya VB Messi zanuga mihatana defaharige matin baddal kofwe e defaharwas evaro fani fortama burga baddal korme sumasuma kon evarwi devana burga baddal korme eken ekakon evarwi timwana burga nota pahu burga baddal korme mihar de evar wa midani goal taka balaherga komme paharige goal duga kurierun taka deti umbe sebe hoda Azim Hussein Hamased ga natta hodang golum uterega Hamased denege agi hifetti victory ge jahuntan amko Korea fonwala kolon tereke Mukhtar Nasir era netumum Fazil mihar Korea fonwala ni amko kana faradu arimatin libe jahunta Ismail Muhammad victory team mege kurim fonwala atam feningen goswani mi season ge nnon mege kuri season taka matte victory ge coach kam gohiriruges adis ega fon Suzain ge dawruges Ismail Muhammad danumate hunnakam bani vijam mi hisabun libe bolata Ismail labwa fonwala atam feningen dani mi far Ismail jahani Ismail area tere fonwala bola sobayas jeheta bade na mes victory kolon tere mi faros foul kuri
Arif ena bodun jasad bol Sengit Hussein Ashfaga ena ber kurik mehri victory captain Soba warang usiar me faro ena difaa kuri Arif Ismail Isa Messi Azim Hussein Shafiu Amased ga natta Fazim deveto beli hennes Adam Fazih warabada kawako gen hori Ashfaga area teriya wadawegen nuvi ena boda miharen badani vihas boda ball hifattagen laskure veto Sengit Hussein Ahmad Said Abu Shafaz Victory Fazil hoda Muhammad Rashida Ismail Muhammad yakani koriga mihiri Ibega natta fa Ismail Korean medani Ismail urasko dim bolen Azim Hussein dofa Korean gari mi faharo Ahmad Firaz Musa wara rangalo ena uras dandimatin corner ka bola beer kolli victory corner nagam medani Ismail Muhammad amuka bodun jahan horiha kolun terin kahla gotaka VB ka penalty area tere mi woni area berun Jamil Korea fona bola goda Amaz no emedi Jamil ki mi season ka victory goal no kolun teriya faayto dia 4 season ka kolni club Valencia aya VB के कैप्टन अली अशफाक दागंडे रींदो कार्ड रेफरी में देख के अवंड बोटा कबूल करवानी फेयर प्ले रोहा हिदाफा रेफरी मुहातब करी है VB के कोच चेन वन लेने के वारा डिसिप्लिन कोच है कोलुंतनी का डिसिप्लिन नवस वारा बार वाला कोचिंग है की नोदे मिनट हमें के इतरवा को के 7 मिनट में हार करी मिदानी संगीत हुसैन Ashfaga dimbol soba clear kuri alwe Sengit Hussein Adam Fazil ena tung ifar Fazil bol hodangol muterega foul kuri victory ga foul rate madu kollen abaje he emi hum mechung kuri hodam beenu ko wani wiyam BB के जहन Sengit Hussein कोरिया फोन आया नहीं आरिफ दंगा कंट्रोल नु करे दिए बोला अबू मिहोदी इब्बे होरस कदम बोला अकुरम जे तो बेली एरिया तेरे इस्माइल मोहम्मद सेम्यूल දෙකුළුන් තෙරි ගයි නට්ටා ෆදාන් කුළුන් තෙරි ගයි ෆහරෝ ෂෆාසා මල්ලාය දෙකුළුන් තෙරින් එන වට්ටාලි सेम्यूल मेयार तेदु වෙජ්ජේ එන වික්ටරි මෙචු මොළුවාම් බේනුව ෆෙන් එරගෙන වගුතු බේකාර කුරි දෙම්මේ ෆාර් ෂාෆේ ෆාල් කුරි ෂෆාසා Ashfaga Jamila dekolun terim me far Ashfaq kuri me hodi adis Ashfaq sobaga natta fena kuriya fona aj bola goalkeeper Faisal difa ka fa corner ka beer kolli VB corner lagani Sengit Hussein ene kare Ashfaq madu kolla mehri kolimete gore victory kolunte afaga jassa fane kas beer kolli
bali nuwe VB league liben baki meti gay gandaka 12 minute VB koluntarin laskurati victory ge coach Ali Suzain waraboda hinhamanu jonga faulu kore ekama referee alanulati obada Suzain hingamanu johon faulu korom be danies soba Muhammad Rashid Ibrahim Fazil Arif Ismail Muhammad Samuel Enekarik webe dekolun tering far Samuel foul kori Samuel and no far Shafas foul kori paharuge vedana mi bole ki mi victory mi mechuga VB goal nuraka kuran libe emme fah fursat kam gaves ehembe keeper fiyawa hen hori ha kolun tering penalty area tere me wonnani enes me Messi fahatam yannani Ismail Muhammad Huraska dimbola Firaz difaa kuri maarangala demme Ismail Hurasna ganu dewni Adam Fazil Ashfaq Mehuswani Arif victory getting koluntaring offside position ge gemete be hembe Arif madukol dembe jawni ibbe Safa Sabu Misabo match nimege mediye de kon the team everwe Dhiraagu Dhivehi League football league champion kan BB Sports Club difaa kan adi FS match ko badi niwe mi hunna league libegen ekam ko ufa miharu BB ge kolunterina manager adi coach adi team ge official mihar faal korom bedani FS match ko badi niwe league hodma ki mi faseh kamen non Dhiraagu Dhivehi League football mbara mihar kuriya diye wara digu mubarate gi gotoka at team league usulum team buru kolnu 21 match komme team kon kolneroga min FS match kon badi niwe VB league mi hodi mi faseh kamiyabi ennun mi wara undagulun wara gada hivvarun VB lebunu kamiyabi ek dannawan jeni emi ham wara bura masakate kofi mi league difaa kormataka media harwas league champion unnaki emi ham media haruga devana team ki Victory Sports Club VB champion kan mi hodi emi ham kolnu 21 match ge tereng satara match kon molwegen hatar mechung emi hun ever viruga emi mechakam wasami hun baliyo fain nuwe fastolos hagol BB Dhiruga emi hun kola badefoni satara gol victory badaruga victory ekabis match kulegen bar mechung molwi emi hun ever vi amechung badivi tib mechung victory was series first goal je adi bakola bani 16 goal BB koluntaring change in room miwani kuriya dengonnani emi hunna kuriya dengoti emi hunna league shield dinuma ram medal dinuma rasmiyata mihar tajaro medani awul men rasmiyata tibe funna irad kurabiya bakutum genestena mi match awul men tibe funna ham mi genesteni sponsorun ge hiteri kamai ki galolu dandu mewani inam denuge rasmiyata wara forihama ya tayyar kofa Minister of Youth and Sports Hasan Latifa ko FM ge President Ali Azim General Secretary Shah Ismail adi Dhiraagu ge CEO Ismail Rashid adi Minister ge Nabus Rostama Ravada nevi Dhiraagu Dhivehi Dehas Dehege Mirege Venge emme mol koluntere ka hoy pamani Victory Sports Club ge jersey number 6 Ahmad Arif
उन कुरिंग मिनिस्टर के नायब धन्यवाद नीति माफ पुरवाती स्टेट मिनिस्टर बस मिहारो रोस्टम के हुन्ने भी मेरे मैच के मैन ऑफ द मैच की विक्ट्री के मेत्ते कुल मंगा कुलंतरिया मोहम्मद आरिफ बाका एने की दिवेही लीग दे टीम एक होदी कुलंतरिया मिहारो मी कुरिंग क्लब बैलेंसिया के सोने लीग कामयाब कोफा मुबारक के एमएमओ गोल कीपर कमी होनी बीबी स्पोर्ट्स क्लब के गोल कीपर इमरान मोहम्मद राज्य के गाँव में कीपर उसमें ने की इमरान एम प्रथम फाह कुरवनी क्लब ईगल्स एक फहम विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब बदलवी देहास वनहर मियाहर एन बीबी बदलवी इमरान की वर गिन मुबारक तक एवन कीपर को होदा फुआ कीपर देहास अव्वन हर गस एमओ गोल कीपर की है ना मुबारक के फेयर प्ले कुलंतरिया की विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब के इब्राहिम फजील ओप्पो मिलीव का बार गिना दे गोल तो जहां दिफा कुलंतरिया फजील की मेरे मैच का विक्ट्री के प्रथम गोल कामयाब को देने बस इब्राहिम फजील मुबारक के फेयर प्ले टीम की बस विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब विक्ट्री टीम फेयर प्ले ट्रॉफी आमी हवालू आनी टीम के वर मुहिम कुलंतरिये అది సీనియర్ కులంతరి ఏకం గవా ఇస్మాయిల్ మొహమ్మద్ देहास दिहवनहर के धीराग दिवेही लीग मुली मुबारक के हतरवन टीम दे फैसा के नाम न्यू रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब मुबारक के हतरवन टीम फैसा के नाम देखो तब मियाहर हम जसाफ मोनी हतरवन टीम की न्यू रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब न्यू रेडियंट टीम रमजी चका हवालवानी टीम के इस ऑफिशियल कम गवा हसन हमीद डाके फुटबॉल के मशहूर नमूना में की न्यू रेडियंट के कुरी के गोल कीपर एफसी कप का न्यू रेडियंट सेमी दियर का टीम के रिजर्व गोल कीपर मुबारक के टीम दे फैसा के नाम माजिया स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मुबारक के तिम्मन टीम बस मियाहरो इनाम दिनमंग आदि फैसा के इनाम दिनमंग हम जैसा फुए तिम्मन टीम की माजिया स्पोर्ट्स क्लब अलगोंड बोड कबूल करेगा तो का तिम्मन टीम ₹5,000 में देनी एनवेस मूली को यकीन नो ₹5,000 तिम्मन टीम में देनी देहास दिहवनहर के दिराग दिवेही लीग मुबारक के देवन टीम दे फैसा के नाम विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब मुबारक के देवन टीम की विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब टीम के कैप्टन सुबाह मोहम्मद मिफारो रमजी चका में हवालवानी देवन टीम ₹5,000 धीराग गफरातुन दीफम वनी देहास दिहवनहर के दिवेही लीग एमएमओ टीम चैंपियन टीम अदे रईसुल जमहूरिया हुशालफा शील्ड एफएम हुशालफा मेडल अदि फैसा के नाम वीबी स्पोर्ट्स क्लब मुबारक के चैंपियन टीम वीबी स्पोर्ट्स क्लब चैंपियन का हो दी थी ₹1,00,000 वीबी लिबेने एम प्रथम आदम फजी आदम फजीफ होगा टीम के वाइस कैप्टन मोहम्मद हुसैन ओइटे ओइटे की न्यू रेडियंट के कुरी कैप्टन असद अली अडुबरे गोलकीपर इमरान मोहम्मद अली उमर की दिवेही लीग एम्मे गिनांग होदी कुलंतरियाय दන්නවන්ජේනේ මිහාතනන් ඒනවනි හයිෆහරු ලීග හොදාෆ අමසේ දම්මටි इब्राहिम अब्दुल इब्बे बदल कीपर नानी मिस्टर बैबला एनेकी बैबला हम बारा तो एम मोल कुलंतरिया मगम तीन फार होदाफे मशहूर बास्केट कुलंतरिया फुटबॉल कुलंतरिया अब्दुल हनीफ बेंजो संगीत हुसैन सुफियान
अहमद हबीब अकरम अब्दुल गनी वीबी टीम के शोएब अबू डेस्मन मंसारी मीगे देहार कोरिम बस वीबी कोण वीबी टीम के बदल कोण तेरी टीम के ऑफिशियल शाहिद के दिवेही लीग कोण तेरी गोत का बार गिनफार होदा फा ऑफिशियल वीबी के मैनेजर इब्राहिम रशीद सातो अदि कोच चेन वनली दिरागु दिवेही लीग नोते दिवेही लीग तारे होगे एम्मे गिना मैचुम बादी नुए मक्तफुरी हम कोरी कोच की तुर्की के चेन वनली कैप्टन अली अशफागा कोच चेन वनली शेड में उफलाली मरहबा बीबी स्पोर्ट्स क्लब एमे उनकी लीग के दिवेही लीग के दिपाई चैंपियन जह जह किंग देहारो लीग में होदी देवना टीम की बीबी स्पोर्ट्स क्लब बीबीया विक्ट्री के कुरुमत्तु में देंगे एमे अवहा पेनिगे दानी प्रेसिडेंट्स कप के सेमीफाइनल के पुरता मैच का बीबीया विक्ट्री बदल करन जेनी लीग चैंपियन संग बीबीया दिमागुल के एमे हुंडा बनी अन्ना हारू के एएफसी कप फुटबॉल बारा तुम बस जागे कशोरफा एएफसी कप के देवन जागे बेनी एफए कप के चैंपियन टीम एफए कप बीबी होदा पिया एएफसी कप के फाहु जागे बेनी विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब ए लीग के देवन टीम कम गवाती